Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa Ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Visitamos a una sabia que posee el conocimiento de los saberes ancestrales. Ella cuenta su historia. A través de sus palabras nos cuenta una parte de su vida, sus experiencias vividas. Petrona Campan. Petrona Camposan. ¿May manta kanki? Apa? Iya. May kawatas niyo kanki ya changi? Jadi kong kapalnya cepat kami menjadi. Iya. Chantak unay watas imay nakarka kay kausay Doña Petrona. Unay timte. Ari. Unay timte benar awak kay iskasay jadi haruskan nakar. Iya. Awan chay awan naman tapos na parlas pa. Imitas tawak kanki. Cula kunay paheyo. Lislas. Lihla chanta. Pun kita kok harus pakai. Ay miras tari? Ay milata ka ma. Kaya pun kamu jalan di kusda ay milata ka. Iya. Chay pun cumanta parlas pa ima tiempo pi awakong. Kaya tiempo katang ako la. Ima tiempo. Ya kallaristik pero ima kilapi tu kuah 15 kilapi iskay kilapi. Ini siguro tawas mo. Baikot tidak kan. Iya. Lisla tembak. Kasi manapit gusto ko kunin na siya. Iya. Awas kalaban mga asak mama. So takawaya pikun. Chay lanas may mantaor kong kits. Manas ta kanu ka kamay chanjor kay pero kahit ito mga man. Kahit lat man na. May manta. Chay kahit ni usay ni man ko bes kay chay ta tingi. Chay man ba ni sa tagsawasan na chay man ka man tagsawasan. Yan na tagundan chay man tawasan ko mga man. Ya obehata may ka obehata obeha manta uklihnya tawanay kipa. Pambam ba ka uruto jadi. Uruto. Aha. Chay ko itnang wala. Chay obehas manta ruto tiki. Chay kunasta pis uywa kongki. Area chay jabata jamil man da ya kecil fuska sa jaman da ka phari ko jaman da sen tonko ko tini ko sa kalbo. Iya. Ah. Imawan tinying kits. Mo Chay polvori may manta ta ranti kong. ranti ko na pura ko nang peso bijawa boksa na skabsen. Iya konang puskarya sangguninya ni. Ni fuska ni china sate. Ni cha atni dikan ni makani janda ka ruahar kami sandu beta. Ya chay kantina manta parlas pa ima ta chay kantina. Dikan ni kai tu dikan. Kai tut. Aya Kantit. chay obeha manta Kai. kai to. Area. Kantin ki chay wang akamatawan. Area. Iya. Man tekama kung kusal sa ko. Iya costales. Ah. Costales manta ka awas pa. May ka costales pa ya chay ki awa. Munay. Kusal tagawala may katap. Kusang ako la. Chanta. Una kan jarang ko jups kara de. Kuna rang ko jups man. Ari makar ka chay. Ni karka jar na asuka hapo kana bas. May ka ka chima thana tlailon sa. Wa ka tap asuka ta ka habik sal habik. Ari ya. Makan jo lailong. Ari. Kuna lailong la bina ko sumal. Ari ya. Uy wala manris kan. Wala sa kapan ke wakas ta kawan cai bilang cai kuna ngam makan jo. No apa? Pitah ya chay sur awan. No ka ka patiran. Kawas pa mama kita chay. Mga isna. Hindi ko buhay ako benar. Dan itu Sarah. Iya. Apa? Saya kan Albert ke kawas. Iya. Chay kunang chay wang ka imi lawitas pa chay ruah. Nah, emang tu macam mana je tu bisu. Pirita ya chan ki roita.
Kaya nagbeta ko rin yun, bisa ko beta ko rin yun. Imagínate lo, a ver, explícale. Kaya, pero, ya ko tin ba tin ya chuma ban sa takan. Yan. Ya, Una ka mandi kami kunas ka, mandi ka kaya. Kunang ka ase train kunang mandi kami kun kana. Wirita, Muirita, mandi ka. Kuchi ya ti ja mandi ka. Saya mo buni sa pok na. Ari. Hmm. Imita, imagínate, tostana chu quinoa, o quinoa Aquí ven a ka to sama. Pero ko na pero men chap ka to pa ka. Na ta la pinali.